و بخیر به تماشاوان هیجا هون بخیراتن برنامه دیروکامه ایرو از لپایتخت کردستان لحولیر لاستودیو میا کردیکه یا لباشورن میوانه که می هیجا که می هیجا شاکر اپیز دمیره کاک شاکر تو بخیراتی سپاس کاک شاکر از تبکم بهانه و ام تاریخ که دیروکه که کردستان باکر و راخم برچاوا پیشی تشکو داری از مناری ما منار بکدیه منار وقتی کوچ دایی که خب ما به شیروان وگری دایی و شیروان جب سیرتی و پشتیش قضای حاویل بو قیمه قامی سرناوی با که اینک تماشاوان نزانه بن به ترکی ناوی چیه سرناوی بایی خان حاویل سرناوی بایی خان بو قضا و امنا بایی خا و گنده مگری دایی بایی خا جب سیرتی وگری داییه وقتی تو بیجی توشکوی براستی از کردستانی خواه اوت کم یعنی تحسبینم چونکه 20 ساله مل دیاربکر اشل گند لگند بوری 10 ساله مجی دیاربکری بوری 12 ساله مجی تطوانی بوری و 10 ساله جیل هولیری ما وکیدیشی لعنقری جبر ایشو کارو فلان بیوان لعنقری هم سال 1983 املوی بجيبونه وهيجي مولا من العنقرية يعني عملت الزندان جبوري قد الزندان دياربكر وقتی که سر اپراسیون پارتی دموکرات کردستان ترکیه واتنا بردست کردن و گاوی مدتی که زندان دمام پشتیجی من انا کتم زندان يعني باشا تو دوی نابینا بیشتر تو ها تو مجنوناتم دیاربکر بجيبون تا چه کار دکر تا چه دکر از بینی دیاربکری ده شخوا تو زانی هر کردی گاوا کو دبی 20 سالی عسکره لشکره لشکریا من دیاربکر من لشکری کر لشکریا خود دیاربکرم از مخابرچی بوم جد اویده یعنی هواجی بوم یعنی لشکری طیارجی جوانه دبیجن لميدانا كونها ميدانا أوية ولا فرقة دياربكر لوي دري أوي كي قوتي كي أوايا طيارة جيا هي لوي دري از مخابرة جيبو مخابرة قرصة خوام الإزمير دي الغازي أمر دي تو أم أزات ما دياربكر دیاربکر ده تکلیه معلومات من 45 هبو اوان باب من لوی داری اول بوسخورت اوتیلی بو شریک بوسخورت اوتیلی دیاربکری ناوی خوش بیجی ناوی بوسخورت اوتیلیه دی 45-46 ده بو شریکیه که سیرتی ناوی رستم ارتک بو دیاربکر لپیشیا بلدیا که بول سر جاده بو اوی جاده وقتی که دموکرات پارتی فراکر غازی جاده سی اینجا بوسخورت اوتیلی کته پشتا اوتیلی یعنی مالک بو اوی مالک مازن مال دیاربکر تو زانی مازن دبنه اوتیل گرتن پشتیشی بابی منو یکی موشی نابی حاجی ولی بو حاجی ولی موشی جمال علادین پاشا بو اول اوتیلی که دی لمرگ احمد وکر ناویجی موش اوتیلی بو موش اوتیلی تی بیرام انجار او موش اوتیلی بارکته بیرا حمی کرد پروری دیاربکری و دمه چونکه لیدری پاریجی بر حاجی ولی جی کردی تیه بو حاجی ولی gerçekten کردی که گله خاص و باش بو و کرد پروری دیاربکری حمیله ناس کران سیانت اویجی هبو مالا شیخ سعید افندی بتایبتی گلک قدری ویدیرستان شریکی مالبات شیخ سعید افندی کی مثلا مالبات شیخ سعید کره شیخ مهدی و کره شیخ عبدالرحیم ویگاویل ویدری هبون یعنی بتایبت شیخ زلکیف افندی خدای رحمه خلیف که و شیخ حسام الدین و شیار و برایدوی فلان اوی دوستانیا و حاجی ولی وش بروی دوستانیا مجیه و یعنی پیشیا یعنی دوی حالی ده وباركت بهم قي كرديتي جي جوي دري قاتم يعني ومسألة كرديتي بكتمال باطم وفلان بيبان ماشي ما درماني خو يعني مشو تيري قرت بالي قد درباسي ريخستنا كو مثلا باشا ريخستنا كواكر وي دما كنت بحث دياربكر دكي جبوكو ان هاجي مر بكار براورد بك بدبر كردي كرمانجي كردي اخافتن وي وقتي هبو تنبو چوابو
کردیا خافتن دیاربکر ده طبعا وانا كيجان صاحب سال وقت سالم ببيجن سالين جدر وی دیاربکر ده گرگ بالکیش وقتی کمال امرونل دیاربکر و امرو میوانی داتا دیاربکر اري دیاربکر گری خوشه کردا داتا گوتال ور دری مروی ده افندی جی و قروات شی و معمور جیب کردی خبر دادن و فلان يعني وانت اشتا وقتی کد گوتان خوشه خلقی داتا اما کمرون نوا دیاربکر ده بی يعني مرود بيني كوي افندي وخروات حمينه ديار بكرينه يعني خلقي دوينه نافشي ديار بكرين ويغوندانه وفلان وبيفانانه اري بگلری ديار بكر جيب كردي خبر دارن جبركو مناسبت وانو گوندي دوان بكردي بو حمي خوي گوند بو او كاركري وان و فلان بيوانه ويغوند دايم كردي جبگی خوره خبر دارن بگی وان جيب كردي جواره خبر دارن اما ديار بكري بخواب تركي خبر دارن او يعني او عادتي وي قاوي هيجي دوم دكه يعني مثلا انك شنو دياربكر غازنات كند بينهم شنو دياربكر بتركي بابره خبر دن اوجي تابي اوينينا يعني اساس لدياربكر ناخو يعني اورش يعني قال كي دياربكر باري بسر حمدي خوف بين اي وراسه لا دياربكر بيقوم حرتم جيكي مركزك السياسي بو بيقوم مثلا اكرم جميل باشا وقاضي جميل باشا وان وقتها بحث كان بري مصطفى كمال دبي دياربكر هر كردي بو بشتيكو مصطفى كمال هات سر حكم دبي قانونك برد خصكو ام چون كردي تنبو هر كس تركي يعني بريود نا از هيويد كم سوي كردي ام باشتتي وراس نغلت من داويك تخوندو يعني يك سياحي كي اوروبي اتو دياربكر يعني سری 100 سالا بیستا يعني ویدگو اگر کومرود کردی نظام بید بازار دیاربکر دمرون کاری دارستان ریدی که واجی تشتکی بارکشه يعني demek ki بازار دیاربکر جیب کردی بوه و tabii چه آتیه سری ما براسی جی يعني بشتی مصطفى کمال آتیه سری او یدی دردکی نه اره باشه پشتی وید تو هات و ام ببیجن جارا پیشی و ریخستنک شکر و چوا کرد کتنا ریخستنکی از بنی ال دیاربکر عسكر بو بله و تیلا مه بو و از هفتیه ده 3 روزه و تیلی راد زارم قاعده که عسکریه یگا کمال امرو لجیک بی دو روزه دادن اما یمن 3 روز بو yani روزه چهارشنبه و روزه شنبه و یک شنبه و تیلا ماجی چوا کومن بریا ویگا عرض کر yani جیه اوی بو yani ولات پاریزا بو yani ملاداتن فقیداتن yani gelek insan و تیلا مد شونو داتن و روحی کردی تیجی yani بمره yani کوچه بو 58 گواج ازمیر ازات م دیاربکر و از المالاتیا پیابو من روزنامه اکستاند و رسمی ملا مصطفى سر روزنامه دید رسمی ملا مصطفى سوویتی بگریا سوویتی دزوریا رسمی کیویش پیابو و اونیفورم لشکری لیبون دبینی دجید نفسان دگو جنرال مولا مصطفى برزانی آجوی دقیقه و جمله و بو امید yani ezveki Kürdik kutebi rağmen وازاتن وقت ترين السوار بو مبالي من عسكر جمله قوتن كردو تواتي ولاتي خو ورويت دكني او نزان يروي مشله دكني يعني بجوانا نغو روي مجبري دكني واز وقت بيابو مشوم اوتيلي او مش اوتيلا كواد بيشه اشوم كو شيخ حسام الدين كوري شيخ مهدي وشيخ زركي بكوري شيخ عبد الرحيم نبيين شيخ سعيد جبيا لبر راديو سكينه قوي خدانه او يعني نوشيد بغداد غداري دكن بكرمانجي اول خيراتن مداو جمله قلت انتو ذاب خيراتي فلان بيوان قلت او مساله كملا مصطفى كما قيتي بكيري مجيبه يعني فايده متيده هي قلت ان شاء الله فايده متيده تنقو ملا مصطفى سريكي كردستانية وملا مصطفى أميدي كجبو حمي كردا يعني أبا في نشان ده يعني أو هروكي مروكي كرديتيا خواه نحسيابي يعني حسيابي جيتو أميدي كيوي شوقي كيوي تنبي و روج يعني جمالات يمرود عين روجي ده تي دياربكر أو روج هم روزنامه در رسمی ملا مصطفى دبینم و هم تیم کو اوه پیشکشت کردستانی و yani مالا شیخ سعید افندی مالکی مازنه پیشکشن و کرد پروری دوی yani قدیم
لبر رادیو سکنینه گوداریا نوشه دویدکن بغدای دکن اوا حساسیتی که مهمه چونکی بهاتن آویره کرد اکپون یعنی کرد بخواه حسیان و امید اک جواره چیه بو یعنی دبریه ده بخواه حسیان بشی امید تنبو و شوق تنبو راست بس تقول 58 يعني تمام 58 ملا مصطفى بارزاني روسي هات ما اكيمي بو يعني ما يازدا شيء يا دهابو از فيديو بيشن يعني الفيرن بيجن عبد الكريم قاسم اثر حكم لآلية ل أنقرة لإسطنبول يجي قالك كرد هاتن قرتن أو نظام أو دورة تشلو نحكس بيجن لدورة تشلو نها كرد بشتي بو أو بشتي ويبو يعني شو أو مسألة أو حساسية الدولة تجي بمتنا ملا مصطفى أو يعني نوع وين الجميلة قربك مازن قرتن كردات قوي هي هبدأ تشتاد قوتا جابر مكتوبات تشتاندان تشتاد كيران وانا انك تعقيب كيران تثبيت كيران تي بيرا من كل وتيلا ما جبينك شيبو جبينك دوي جبينه ده عبد الرحمن افا عبد الرحمن افا دولاق اقداني وظيفه داني قلت انت تو هاري روبورتاج شيكي يعني بحركتك اشتكر ملا مصطفى شي هي شتنا بين الخزتي بنفسينا شو عبد الرحمن افهم دولاق شو الاسينو راتا قرتن يعني لساروي او يعني دولة زيادة كتبقي كردا او تشلونه وياتنا قرتن باشا تكريات ابوان راه وقت وان تشلونه هلا يعني بجن شرفتي عسكر بو هذا وحساسيتك لدياربكري هركس يخوت باريز يد ترسي زاني يعني مرو بقول تو اسكرد مجيش غير كامرو يثبات فكره كرده يعني حتى هو يثبات فكره زمانك تيد شورا دو حب طلبه لجي لوتيلا مراد زاران يك شيء محفوظ نرگس بو یکی سویادیوی تکیم بو از جانا نواج بیرت کم هما او چوی وفات جکلی بو عوقاتو وفات کر او هر دو لیسا قدانده بون جمله گوتن شاکر آبی جوینه که کرده های توجی اشتراک تکی یاننا از عسکرم ویگابی يعني تیمه و تیلی سویل خود کم مگو کنگ یه گوسه بای روژا لعدی بو يعني روژا یک شمی مگو تولا از اشتراک تکم او شاف حتى سبيز رانا زعما يعني جيبينا كردا هيا مقولنا سمبيلي خبادانه وافندم شاشكي وان سري وان وشال شابك لوان ودرت كمان يعني باسا كردو جيبين قصة ديمونستراسيون يعني ميتينغ وين معنى جيبينا كي كردا يعني جيبينا اري غازي ما كرنا توجيتي امتى بخورد اري وقلت استم واز حتى صبي يعني من هيجان وفلان بيوان والله صبي از امرابون شون بعد اعلان سينما سيبورين مالا جانب يلدرم اللي داري بو بله جاره كمين بو كويس شو مالا جانب يلدرم شون مالا جانب يلدرم كو جانب يلدرم وموسى عنتر دو حبشي اودي هنا طلبه دي هنا يعني جنج دي هنا 4 كس اللي داري بو امجي سي ام بو 7 كس و زارو که خصنا اوی قماتو کم دویژن یعنی پیچه کاوی آنی ناتن گوتن اوا کره جانبه ناوی ویجی شهابه ناوی بابی جانب جی شهابه من ناوی ویجی دانگه شهاب مگو خودی بابی ویره بهیلی اینجا از جبر باور کرو نه باور کرنه دویژم از سویلم موسی من ناس ناکه نه موسی وانی دیجی چخا ناس که نزانم موسا درس کردیتیه دوان جوان رد بیجی اجی گوداری دکم. تا موسا وی وقتی کواره که درخنه بنابی ایلری یورت وی وقتی درخنه بری وی وقتی موسا جوان را اوکر یعنی گوت یک گره که ام دائما مخالفتی را بن جهپی را بن جمهوریت خلق پارسی را گوه که ام مجادله بکنو بینه گرتنو تشتگ بی شما سابلا لما ببنه خویی یکی او آده دوا هیچ بگوندیا باور نبن يعني اف حركتنا حركتي جندي نكارن تشتي وموسى هنيك تشتديد قوت يعني از وكي كو لويغابي غمانه بكرديتيه هبو من دواري كرديتيه ده موسى ضعيف ديت يك جيش خو اجي جندي بوم يعني هو من مورالي من او يعني بو صفر هذا دواجي يعني كرديتي وكردستاني وفلان نوصابو يعني يتسري مدش خو تدي مقو بشبرانه زعما قلت كان يجينا كردا شوايه
او جوین نلگورا خیالی مبو او تشی نلگورا اوی مبو يعني او فكره وديت وقت يكون نلگوری بو مجي لگو كيكي اشتي بيجمه تبو بيجه مقول اولي كمني عسكر هيا للسوري خوانديه ولوی داره لیسه قدان دیه و شاگرد جگر خوینه و کردیت هیچ گرگ باش زانه تو تخوازی از وقت من ناس کرن گو کیه مگو درویش سعدویه گو تو عسکری مگو گو نه از لی ناس نک و از درویش ناس نک و جمجی وجانقی يعني از عسكر و از شومه ویدری و از شتی چوادی بیشم يعني بشكل نورمال جدا يعني ايمن وكي راديكال ليات قوي ناس ناكم انجا منو درويش يا هم هر روز هفد ديتا يعني اوجي مخابره جيبو لاوي بو توب تپجيره دغوتان وقت مرود كبي سراي اوي يعني تدي دياربكر سراي قبس دري سراي دري سراي ده اوي كي جامعه حضرت سليمان وجيري اوي كي وانا عسكريه بو لوي دريت اوجي مخابره جيبو حفصه بري الورد جامش درويش رجو والله بتشتكي واشي بو ومش مسارجو جو درويش ناس ساكن درويش كان يقول مهرو شفت بينن جو من ناس كان نبير يشتري بيشي يا درويش ناس كم يعني حساسيته كي وصاها بود كرديت كده يعني زياده مروب ها بدوني هما وصا اشكره نكاريا وكرا زحمت بو دياربكر اود هيجي يعني دياربكر دوي وارده اوان انا يعني خطري دوان انا يعني جيكي بخطريه زاب سربس سنينه باشا بيشتوي اون هاتن و بارتي ديمقراطي كردستان لتركيا او بارتي ديمقراطي كردستان لتركيا ازبني مع عسكريه خو خلاص كرت طبعا عسكريه مس شيستا خلاص و ازبما كتمه بوستخانه دياربكر بما مامور مخابري بوستخانه لبر قلايه مركز مازنه ازبما مخابره معموري و شیستاد بریا انقلاب 27 گلانا یا جمال گسل اسکت ما ایش حتی از او شب نوبتچی مصوبه از راون فکریم که عسکر مخابره سالونی بردارینه میگوت خیره و گوت تخیره میگوت از معمورم بر گوت والله ما دست دانیه سروی سر حمیدری عسکری دستانی سر تابی جار او سورجی اکی يعني دنا بينا ويدا دنا بينا مامورات يا مده حتى كو اماتنا گرتن 8 ساله يعني 6 شي داخله و 9 سال 8 ساله ماموراتي كرلو يدري 8 يعني 6 حتى 6 بلي 6 حتى 6 اماتنا 6 شيء تو داخل في 8 سال شيء سال 6 تماما دويده اون سر وظیفه خوبم عسکریه موسا خلاص بود درویشی چول باتوانش خوره ایشی گرد که تایش پیشتیه و مسئله چلونه ها و فلان و بیوانا و چلونه گلک داتان و دچوران و فلان و موان زیارت دکرا اوی مبون یعنی وکی پیغمبر ابون ما گرک جوان حز دکرا و گوتانا و فلان کسات که محقق او رو جمع چوران مددیتا پاشیجی سعید چی مالا خوانی دیاربکر آره و سعید چی پشتی بالا خوانی دیاربکر هیچ یعنی کردیتی گرمتر و خوشتر بو او مسئله حتی 65 5 سال دناباوی ویده بوری حتی 5-6 سال بوری اگه که بیشتر ملا مصطفی پشتیاتیه 7 سال 8 سال بوری یعنی اوه که یعنی زمانی که دریجه یعنی کردیتی و تفگرا کردا و فلانی کردا بیمانی کردا اوه و مثلا پارتیا ترکیه ایشی پارسیات دانین او پارتیات دانین او پارتی اینجا مسئله صنف و مسئله فلان بیوان و اتنا خبردان و مجادله چی بود چی بود دراماوید اوه که یعنی زمانی که دور دریجه و كتاب اویجی کتنه دستیمه يعني كتاب مجادله بيشن مجادله جزائر یا هندستاني یا باكستاني دينني قوموينه فلان بيوان اوان او مجادله مليجي او جي كتنه دستیمه ما خوان مديت ما فلان كير ورحمتي فهمي بلال جهات دياربكر او جي اويكو يعني gerçekten اكولك جيلك مهم بو فهمي بلال جبوي دبيجن كاتب الشيخ سعيد بو
اما قلت كاتب الشيخ سعيد او حرمة الشيخ سعيد افندي واوي ونجر او كاتبي وكاتبي اوي شورش الشيخ سعيد افندي سرمه تاثير اوي قالك زيد ابو وطبعا هاي معلومه يعني بري وتازه وفلان امتى او بول يعني نبا ودود اتنا هبير كرن فيش تيجي او يعني شرفدين ارشيفيا هيجي دبيجي از سري ده ند اوي دبوم يعني دناواوي توغري دبوم دبيجي رحمتيه فاي شيء فهمي بلال يعني ما تشويقي بارتي دانين يكر قلت الا قال لك بارتي كواري خصني كوهبي بيري خصن نابي يعني مش غير القهوه روتنن روجنامه دخينن بابره خبردن شابش دبيشن اما اوكتنا يعني تشتكي كون يعني تملك بابيشن بو خلاص يا كردستاني او دبي بارتي هبي بي بارتي بيري خصن نابي وأوانجي دوي أويدا نك مناقشة وفلان بيوان شيء بنشن مها من أودي كرا يعني من هاي جهابهم ده تاجوه من çünkü evveli من الناوان ده هم كود قطان أم بيت ويشي ناكن demek navi مدبور عندن از معمور بوم جيه مشي gelek mühim bu جيه yani postahane جيه ki ev bu yani جيه استراتيجيك bu استراتيجيك bu وبيشتيجي ev kirin yani Şerefedin her şey teklifli minkir شرفدين ارشي روجك جمرة قوت شاكر قوت نها قو ازو تول فلان ساعتي قريكل دريس شيء لجيك هاف ببينن ما هاف ديت جمرة قو مسألة كي وهاي بري خصنك دانن مجي قوت اس خود نابينم يعني السياسة بلند بكم مباركة جيران بدم بشتاق وشن كي بارك كردستان باركة جيرانه و اوی دجی یعنی مجموعه کردستان دجی مجادله وان دجی حمیم عربی گیراگیر دستاویتونه مسئله از جوان گیراگیرانی اینه از معمولی کن پست خانه دمه و yani از ne Şeyh Said Efendi ne Seyyid Rıza me ne Bedirxan Paşa me میگوت اگر که اون و پارتی دانن اون yani سرکتیا پارتی ده اون جیه خو بگیرن و قدمه جری ده اون چی وظیفه بدنه من ازی بکم جمله گفت خدای وتشتی تبیرات میجی اجی زانم کو باره کردستان باره که گرانه و نه ایشه ما زور زحمته اما هم ملائکه تقیبینش قاسیمانا ام چوا بکرد اما ام هنه و هوالاجی تمناسب دیتنه و سرت قرار دانه و گوتنه بلا اوجی بمره اشتراک که جبرویشی دلیوانشی نشکنه و ام بودره ام همه مینا هبن رابوم پارتی دموکرات کردستان 11 تموز ده یا تیرمه ده سال 1965 تو زانی کمال غازی کشکی آوا که لبنی اداره چناری که مازن بله لبنی اداره چناری که مازن و سوند خور ben 5 کس بو و چوا سوند خور سوند و چه بو از ملاق دکم yani و ده سوند من حاضر کری بو سوند مقدسات کردستانی بو يعني بشكل مثلا سنة صندوق يعني تشتك تمام بيجن موسى عنتر بحث كده بما رخصنك شيكو دولة اسطنبول ده بما من شو آلا كردستان ده بما شو سيچار پرچه جاو كرير كسكو سور وزر سبي وده من برسر ترجيه قدرو مداني ده ازبو يوسف عزوغلي بو نظام چن كس ناوي چن كس ديجي بيجه ده ما او داني وما دبانچه داني وما صندخار اجا صندوق جوابو ولا رحمتي موسى قال لك خنش كريا وان رنگو دانيه و بيسون خوريه اما ما وكي بالشعري يعني تكست يعني ما اويك من نفسان دبو صند جبر رحمتي سعيد قلت اشتيق بنفسنا من نفسان حتى سعيد قال والله تحبك او ناشتي يعني الشيخ زيارة ناشتي تحمي دايه هبودو طب مثلا شيخ احمد خاني وملاي جزيري وشيخ سعيد افندي وحتى شيخ عبد السلام وفلان بيبان يعني محميه يعني والنابي وان داني دناب صوندي ده والنابي وان جيت بوران دبو ومبكور كردستان جابوا دراسون خاربو كم جبريت درنا كبروا خيانتي ببرنا كنوا حتى مرني بمسألة وبكن هو بارتي أخذ داني صون دامه تجهيز وشرف الدين الشيف سعيد الشيف درويش السعد وعمر تورخان هم 5 كسبون آره باشه فايق بوجاك كان جيكت ناوه فايق بوجاك وقت ما بارتي داني اشتي جمرة قوتن اواني كيك فايق ما تكليف ليه كريه خونا دايبر اما ما اميدا خوشي نابريه
و ام لباينه اگر کو كيك فايق بي اوي بيسروكي بارتيه ورحمتي فهمي بلال جاري كدي شاندنا باي رحمتي فهمي بلال بشتي شو هذا مزجيني دا قو فاي قبول كريا بشتي انجا شرف الدين ارشي شو شرف الدين ارشي هم وي او مابر برنامج مابر او جيره پیشگوتنك جي حاضر كرن او پیشگوتن يا رحمتي فايقه وهم جي روجا خو كيفش كرن روجا خو ده هات ديار بكر وديسا رحمتي فايق من دا سونده وي سونده كومنا بعسوي كر وقتی کومیلی دا سونده و دریج و حبیک انجر سوند خوار رحمتی سعید لی هم بیش کر گو شاکر تا وستاندی گونا گولا اوی سونده وی گلی خوش بو و فایق بوجاق بو سکرتری پارتی یعنی سروک بو سکرتر بو وقتی بچه دو دوا کو سوند خوار امرونشت رحمتی سعید گو کو جی تولوی بیان کارم سروکایتی بکم جبر ویجی از سروکایتی پارتی او دکم مساعدة قد خوازم واستكليف تكمل هوالا كو كيك فايق سروكي بارتي بي وهاتا بجارتن و اويجي ويغابي شرف الدين ارشيجي قلت كيك سعيد جي كو تجي لي بين كارم سكرتري كم اجي وظيفة خد هيلم واز وي اشتربت كم ويريه يعني فايق بوجاك بو سروك وسعيد ارشي بو سكرتر وما هناك تشتغل ويدري او روجي او كر يعني قرار استان نان كارم بيجم يغاجي نا بيجم هناك قرار المهاتنا تقرتن وبيش تيجي رحمتي فايقوت كو بيجي بوران ليبيا منها ما بده بارتيا كاركريت بوران ليبيا منها ونجي ورن ام بهبرهرن او جيد اوي ون توريستيك وتيلي مش قال توريستيك وتيلي ما هودو ادي يعني توريستيك وتيلي اف سونداوي وتوريستيك اوتيلا ديار بكري اوتيلا ديار بكري همچون بیجه بوران و بهیت خوبه ویگاوی دکتر تاریخ زیای کنجی و جانبی یلدرم او جیلوی بود ما قهوه ببره بخور وی بیجه بوران گوش اوی فایق بوجاخ رگود فایق بک جیت البامه ام تخوزن کتوشی ام بهبره بمشین بهبره او بکن فايق وجاجي جو اگر كو اون مسألة كردا يعني قبول بكرو بخنا برنامج خو شخو جي ما يك راسته ويجي جو فايق بيتو زاني كو مسألة بخنا برنامج دورا روجي بارتي تيغرتن قولا راسته او جي راسته اما وقت كو البرنامج ودا مسألة كردا تنبي او نقل او خو شرشوا خو او در نجيه منه شو باشي كرني وبارتي وانات كرتن براستي پاشیجی خواه وات سری وان بله پاشا ام بجن سروکاتیا فایق بجاق حتی روجا کو هات کشتن دوام کر بله جی پی ام سروکاتیا پارتیا اونک یعنی سرکش پارتیره ناته بجارت و گوتنش خو سکرتر بسه yani دگمانی من ده yani Serok şuka Mela Mustafa Berzani Seroki Kurdistani Hamiye. Bu em partiye kin em şima yani Seroki klive nabi ama bile Seroki kime heye ve Serok ji Seroki kinete wiye. Yani ev girani hebuyek. Agiriyani hiç çepitiyeji hebu yani. Muhakkak tesira çepitiyeji limeda çünkü o Suriyeci sekreter partiye kodu meşanda. Evciya burası. Giredan ama ve bevre ve Raşidi Hamu, Hamidi Hacı Dervişu, rahmetiye ciğer khuyun tabi rahmet Hacı ev biji, Raşidi Hamu biji evci vefat kirisa. Yani ev tesirci muhakkak hebu. Malum yani انها وصاوكو يصامشي حتى ناجي باركه وصاد ماشي باشا اندامي و پرانی کی بون گندی بون باجاری بون مله بون خوندا بون نخوندا بون چه بون وقتا کو مر وال ريجه وان بنر شيء يعني ولد باريس بون ولد باريس وبيرو باوريه وام كرديتيه هبي وكردستاني هبي او بون اما گندی جی هبون باجاری جی هبون خوندا جی هبون نخوندا جی هبون او تشتي كده هالشيء مدى ماي مثلا بيتر مله وفقي او بيتر مثلا عالي وابو ایرانی چونکی او اهل مدرسه ایدی ولد پاریس بون yani ne hükümet şura illa bile mela bin ne kedibin mela mesela medresede ruhi milli bu ana çetir şeydi bu وبجا بودو چیتر جی فهم دکرا یاراس چطور بیجی
شکی اوی دنا بیتر بر به چپی ترکابون جیانجی جور تشتکاتو هم بیشن راست يعني طبعا يعني تو اوكي ملا لراتنا بو يعني ملا وفقي ومدرسه وفلان يعني نليفيا كو سلطنتك بون ووظيفك بون وملت وكيليك بون وناو نشانك بون اول يعني في سبيل الله خدا بونا كرديتي هذا انا ورثه واش بشتي بارتي حياه كينج دوام كر وقتی 65 دهات دانین 66 ده فای خوجاق هات کشتن هات شهید کردن او کشتناوی طبی از دولتی چی از مغاز یا پرسمری يعني او ابتدي دمك قوت نظام عشير بكتنا باشا قوت دولتي او جوتي راكريه در حق بيد عشيروان ده اختشاشك شي بو يعني كشتن بشتن شي بو بله دوی حالی ده رحمتي فای خوجاق شي او يعني شاعر بجي تزاني يعني هدف بو هدف اشترى في ديره هدف بو حتى روجك لسري ما خبر دا قرار خدا گوزی مالا خبیر ما دیار بکر ما قلت كل اوي نامينه العرفه نامينه سيوره كي نامينه دیار بکر بجي بس اوي دغوتا من ناكوجن دغو يعني قنجيا من جلك بوان رهيه اوي كودركتونه تشيش بوجا عشيروا سروكي واجي بكرو بو قنجيا من جلك بكرو رهيه ونممكنه تشتكي دي فاي خوجا گو البای جندرما من تهدید کریه عرفای گومجی گوت که تو بیمنتی لسر بی سعیده چی گو مانا خوبینه دیار بکر و کاری خود کرا کو بی دیار بکر و شخوال سریا دیار بکر جیاتا کشتر یعنی جو عرفای وقت در که داتا دیار بکر و امال در به عرفای آتا برید دار کردن پشتیجی قصدخانه دوات تمام کردن یعنی چونکه او بریناوی درانه ویده بو نه برینا مرنه بو يعني برینا مرنه نبو یعنی داتا خلاص کردن فایق او بوجی گرک سرخو بوجی اینجا پشتی فایق بوجاق امانو دیسا او 5 کسی بری ام ششا کدنه 5 حمي حالو كاري ده سعيد الشي الليدرك ديجاريا يعني سعيد الشي شابي وين الليدريه بو ودزاني او باري جرانشي نباري وياجي دزانيا çünkü Kürt هناك جي اول يعني دبي شابي وان تير بي وقت تشتكي بكن مثلا تكليف لناك انسان جهات كرن جبوي كوبين اشتراك بكن خونه دانه بروی ایشی سال 66 فایق بوجا قربوری سال 67 سال میتینگایه سال میتینگاده بری işçi partisi vi evkir yani organize kir و هما بیتینگا یکمین ده ام وکی örgüte evan nizaniye örgüte me qista nava mitingi و dengi me bser dengi işçi partisi yeki الكل فارقين ابو نعم فارقين ابو dengi me 68 dengi me bser eveket bser dengi işçi partisi ket çile dengi me bser ket evan digota ağa و şeyh و فلان و bevan و fakirti nizamçı ماجيكو كردستان يعني مسألة كردا بكر ما جو يعني سعيد الشي قوتني كيوية بود قوتا يعني حتى انها دولة فابريقاش كردا بكرية وشيخ واغا شو يخف الكرية يعني دولة لبي ولاتي فناكري لبي هريمي فناكري ودولة جبركو ام كرد اللي فناكري يعني مسألة كرديتية مسألة صنفية نعم وقتی وصا قلت طبعا يعني جندي وكاركرجي شو كاركري ما زيدتنا يعني مسألة كاركري وماركري وفلان ما كنا ماشيين يعني قلت يا راس شيء جي بي وجي دي اون يعني ترتيب كوميتي سيدنا بين موانده اتوكلن يعني حميد اراده وشي متنجي كوشيبون ترتيب كوميتي مشترك ببرشيت كران اوجي işçi partisi pişki xwe nerim kir yani ew jî fekirî meselê millî pêşiya wê ye ma Kurd navanda pir bû nav işçi partisi pêşiya meselê li bê Kurdî navanda pir bû Tarık Ziya bû Mehdi Zana bû ez Kurda jî xwe ew kirin yani Kurda jî xwe nerim kirin ma em bêjin wî şaxî
Edip Karahan. Edip Karahan bu. Edip Karahan yani Kürt kardeşlerimin carayeki evi kiri yani. Kürt kardeşleri. Bak derkete kursi bu. Birayet Kürt. Birayet Kürt meydana, mitinga, Diyarbakır'ı hejiya yani. Çünkü ev Kürt hassasın. Dwi delavi de gelek hassasın. Yani Kürdiyeti Kurdareş hamit iştili peştire. Çünkü ev salan u salam, hazar salan halkı daima Kürdiyeti dili wan şkenan diye, wan biçuk ditiye, wan filan ditiye, wan bevan ditiye. Vakti ev Kürdiyeti derkevi peş Kürt hamit işti ev dikin. Duveriye de feda dikin. Beni. Kürdiyeti u Kürdistani. Paşa wan mitingana teva miting İsmail Beşikçi bahsa wan mitinga dike. Tekat İsmail Beşikçi dit. دورة وامي تيجا أناليز هذيك أو تشتارك أنا وي دوري مثلا بله شوي دوي دوري ده وبخشي وبخشي يعني دنابا وان حركات هذا يا بله وإس أناليز ما مستا بشكشي دخينهم ويجي دخينهم وقيمة من أجي يعني يتنا يعني بله بس بارتيا وهات حتى كشبو باشي أو صلاة ميتينغا شيستو حيشت وباشي صلاة ميتينغا شيستو حفت حتى مها يازداجي دوم كر هاري ودمها دوازدا ده هير ميتينغا دياربكر ده سعيد الشي قرتنا بيتنا حبسي وبيشتيكو ادي بالتنا قر تليفون جاي سري عطاله يركر سري عطاله بيقى بعدالة بقاني بو سري عطاله يجي واندا بردار اديب جيات وقرتن اديب رحمتي ورحمتي السعيد ويكشي جايت يلقان هبو سيرتي بو سيكا ساتنا قرتن الميتينغ ده اديب قراهان سعيد الشي وجايت يلقان جايت يلقان هاتنا قرتن وسري عطاله يتوقع بعدالة بقاني تكاريا ساوجيره بقو تمام بردان وقتی بردان میت فکری کو سعید ارشی دوان میتینگا ده همی خبر بده ایش گرکه و خرابه رابو سرگوناوی هبو سرگونا چلو نه هبو و سرگوناوی جیر کوتاه یای بو هری رابو بی سرگون کرن ام پنجا کتنه چارا ام کتنه چارا جمره خبر هات شویش سوری گوتن کو کنگرا پارتیا اوی حمید حاجی درویش ما دعوتی کنگرا خواه کرن ما عمر شانت يعني منو درويش وعمر عمر تورهان عمر تورهان عمر تورهان هاري ما قرار دا اما انا چهار حب اما اشتري بيجم اما انا سي حب اوجي شو çünkü Şerefeddin Erçi دشيست وشاشة شو عسكر بشتيك وشو عسكر هيك اللي بارتي ده خباتي نما اما انا سيت كس ما قرار ده ما قبل عمراري عمر شو كونغراوان الكونغري ده قرار اكستاندن كونغري ده قلت ام بارتي ديمقراطية كردستان تركيا بمادي ومعنوي او بكن ده كونغرا بارتيا يا سوريا ده كردين سوريا وي قرار استاندن قلت ام كادراج ولا بشيء وجو تنظيم دوا وام امكاني ما شيء بنم بدنا و çünkü emri bir nikarin tişteki bikin iş olmazsa em agire ve gerin bikin belki tişteki jüve çiğ bu واتجمرة قلت عمر قلت اشتكي وقرارك وصلنا قلت نقول قبول بكن تمام ماجي قلت قبول وقابي رشيد حمو دياربكر رشيد حمو ده يجي دوازده ما دوازده ده ات دياربكر وچل روج المالا من ما چل روج دوی چل روجي ده تنظيم دياربكر وتنظيم قضايا دياربكر وتنظيم باطماني وتنظيم ساسون وبايقان وواندرا ويا ميردين ونسيربين وقزل تبه واندرا دوي تنظيم ده حمي خباتي كيوي قلق باشي وخرشي وانا اوكر مالي بشتان ده سرحدي قلق بشورة اوي بشورة تطوان انجالي ويدري تنظيم ويدري ده او بكرا تطوان وبتلسة وجورا وروجا كوجمالا متشو دورا روجي اوبراسيون شيبو ما قرتن اماتنا قرتن دد نوزدي مهاية كده صال اماتنا قرتن كي جان صال صال شيستو حشتا يعني شيستو حفت شيستو شش شيستو بين بارتي تيدانين شيستو شش هذا فايق بوجاف تيكوشتن شيستو حفت هذا ميتينج سعيد الشي سرقون دبي وشيستو حشتا هذا شي امتنا قرتن بله اماتنا قرتن
وأوبراسيونا شيبو هوالي مال الجزيرة شيء لسيربيني وقزلتبه لديار بكري هناك هوالي دمال التطواني والباتنوسي والواندرات نقرتن يعني حتى هوالي كبال عنقري اويجي او كرن وشي وان او نكرن وان توقيف نكرن ام يازك ساتنا توقيف كرن يعني هاتنا قرتن دستاني سلمي ما ايش درب داتنا اوي محكمه جمارة ما حمية شازده كسبو ليون حمو لأنطاليا يعني لكل يوم محكمة حفتي روج مانا لوي مانا الديار بكري اشتي حفتي روج الديار بكري ميدان أنطاليا يعني قلت نجبونا خاطري اوي يعني كردستان ايش دور به وقاس كسب واخذ درنا وان جبو ما يعني جبوكو تشتغني سري ما فلان بيوان جان جوين ليا ما اوان وصا قلت فقط جبو خواه وصا كرن چونكي وقت رجع اول ام دركتنا محكمه ازو عمر تورخان ما قبول كر يعني ما بارتي ديمقراطي كردستان بروغرامي قبول كر ما قلت يا بارتيانا كيجبو يجبو حقيت كردا حقيت دواني ديمقراطيك وفلان بيوان اف بارتي يعني عمر قلت ما او كريه السري مناقشه كريه ما داناني وقتك وصا قلت ساوجي قو اف داني نوي بارتيه پرچکرنا ترکیه جمهوریتیه قلت اوه که ترکیه جمهوریتی پرچه بکه امی سریوی ده پرچقینن خو ماده 125 و اعدام یکسر اعدام بود نه نه گو ام سریوی ده پرچقینن وقتی عمر ifade دا پشتی عمر ifade هاته با من جمره گو دو چه دبیجیم گوت از عین مینا عمر دبیجم یالنز اتشتک ilave dikim او اوراقي هاتنا قرتن لموش وتيلي او اوراق عايدي منن عايدي شفيق نينن شفيق السيه ولا كلمه بكاتبي وتيلي بو يعني شفيق السي وقتكم من دايه مدنابا قوتيه كي ميتال ده وقفالتي دايه نظام وش تيده هي جباري بيجي تو خطاي وتيدتنا من جبوكو شفيق بيجر بردان من وي تاني اذكر اینجا پشتی رحمتی شوکت ابراهیمن لیسا دیاربکری ده دزگاه گوکالپ ده معلم بو belki توی شاگرد وی بیگا به نزانم çünkü esmet kiri mesela mal misali şagird evi bu Diyarbakır şagird evi Diyarbakır'ı mesela Talat İnan şagird evi bu keşa savcı şagird evi bu yani Şevket bu o savcı halkı dersimi bu و Şevket jere gotiye avane İbrahim'in hatiye girtin tuayı hebi pişti mahkeme savcı Şevket'e gotiye خودی من خواست از بريته بردم فقط بريته يعني من شهر مزار كر من تشتي قود مقو بركي للسروي او بك يعني إفادة خوا او بك يعني نرم بك من يدي بردارة فقط وي قوت قنجو خشتكن وقت ما عندك ماي ادخوازم محكمه ده و بروانيه باش كردن ببيجن اف براسي تاريخ كرد ميزه که یک جه يعني بارت دموکراتی کردستان ترکیه و بتجي تا يعني بروانيه که يعني مدعفه که پر باشیا و پارتیه کریه یک جه ددکو حوالی من ددکوی وانجی باش کریه و وقت بحث که کاوا گروبا کاوا و جمیل وی تشتكي خوش نفساندیه او مثلا سبب شو يعني مثلا تكاليف بخو خلاص جبتوا يعني مثلا ام جبو كولتورا تركي تخبتن جبو فرنسي تخبتن او بيلي باوريك بو شو يعني او خودی من پیشگی داشتی گفت سال 60 ما مجادلت وان ملتی ده بندست خونده او تأثیری که گرگ مثلا سر مشید یعنی مثلا نهاد مجادله اوی ده هندستانی ده تأثیر غاندجی و یا نهروشی و یا محمد علی جناح شی گرگ سر من هو محمد علی جناح لپیشبری محکمه بریتانیا ساكن يا تقولش خو حقي وتنا نكون في عرضنا يعني وانها
تشتێک وەکرێ غەیرێ مەشروع اینجا واتیە لەسەر ئاخامە و وڵاتێمە و محکەمە دانیە اون گازیمە دکن ئەم گوناهکارن گویە اون ئیفادا مەدەگرن یانی چه حەقی وەیەکون بێن و لەسەر ئاخامە مە محکەمە بکەن ئەوە گەرێک تەسیرێوان تشتا چێ دەبیر سەر مرۆ و مەسەلا ئەم ببێژن صالح بەگەهێنی تشتێک گوتیە دکتۆر فواد تشتێک گوتیە شێخ سعید ئەفەندی تشتێک گوتیە ئەف تشتێکی تەسیری سەرمە دەکران مەدگوتە کو ئەم من شخوەرە یانێ بیانێکی دایمات خست و سەری خوا کو بێمە گرتن ئەز مەسەلەی کورد و کوردستانی ئینکار ناکەم شخۆی ئینکارکردن کوفرە ji بۆی کوردێک وەختێک وەری بێژێ وەڵڵا حاکم بێک ما هەموو ئەم دخوازن ئەم برێ هەبوو دوو بن ئەوە کوفرە یانی ئەوە ڕاست نینە چونکی برایەتی مەرە نەکردنە بڕاستی برایەتی بکران توجارژی ئەمژەم نەدقەتیە ئەو تەسیر هەبوو ئەو تەسیر هەبوو ئادە دواژی پرۆگرامێکی مە هەبوو پرۆگرامێمە کورمانجی بوو پێشگوتناوی کورمانجی بوو دوی پرۆگرامی دە هەممی مافێ کورد و کوردستانی بە ئەوێکی یانی چەرچەوەیەکی ئۆتۆنۆمی دە داخوازێدمە هەبوون ئەتوونە ئەو کردن تەرتیب کردن و مەبرێک تشتاژی خوێندبوو هایژی هەبوون و حبسێ دەژی من زەح ئیسرار کرد سعید ئەرچی مگویە مشترک ئەوێک بدن بەرەوانیەکی مشترک بکن سعید ئەرچی دویدە ئەو نەکرد قبول نەکرد و شدەتە گیر سەری سەکنی و گو ئەس بەرەوانیم کەسیرە ناکەم ئەواژی ڕاستە غەلەتە ئەو ئایدێ ئەوانە یانی مێژۆوانانن ئەو گەلێکێ ویانەکێ دەرخنە ئەوێ ینی چاوە ینی مرۆ مدافعێک چرە بە هەورەنەکە سەبەبی چییە و ڕۆژە کو ئەس دەرکەتمە محکەمێژی جارە یەکەمی بوو دەرکەتمە محکەمێ من نزانیا سوورەجا محکەمێ چاواژی دمەشی من ویژی ژێ پرس کرد گۆ ئایلی ترکی گۆ بەن کمسەی یۆنلەندرەمەم یانی ئەس ڕێ نیشانی کەسی نادم گوت ئێتە تەجروبێتە ئەم چ بکەن گوت ئەس ڕێ نیشانی کەسی نادم و هەموو محکەمە پێشیەدە بێ حەمدێ من ئەس بوومە بەرەوان ینی بەرەوانی مەسەلەی کورد و کوردستانی چونکی حاکم ڕاست پرس نەکرد پرسا حاکم نەڕاست بوو پرسا حاکم پێشیام دەژ عەمەر پرس کرد یا یەکەمین عەمەر بوو گۆ بی سنفن دیگەر سنف üzerine تەحەکمی یانی اون سنفێک سەر سنفێک دە تەحەکوما وان ئەو دکن باسا کووردا نەکرد باسا کوردستانی نەکرد دوێ سوورەجێدە ئەو ژمرە بوو ئەو گوت ئەوە یانی مەسەلەی ئەو دکە تەغریش دکە ینی ڕێل بەرمە وەندا دکە مگو وەختێ ژمە پرسکە ئەزێ ژێرە ڕاستی ببێژم اینجا ژمەشی عینی پرس کردم ژێرە گوێ وڵاتێک کوون دەبێژن دۆغۆ وە گونەی دۆغانە دوو لە کوردستانە ئەو دەر وڵاتێکە و کوردر سەردیشی و کورد ملەتێکن و تو حەقێکی وان تنەنە ئەف پرۆگرامە حەق و مافێ کوردایە توزانی هەلی سەروی پرس گەلێک هاتن چ پرس هاتن مە جوابێ واندا مەسەلا پرسێک ژی هەبوو گوتە تو دەبێژی دوو چرند ناوێنە تورک و کووردا دەهەنە یەک ژی ئەکۆنۆمیە یەک ژێژی کولتورەلە یانی زانیاری دووارێ زانیاری من گوت اون bi zimanê xwe dixwînin em jî bi zimanê we dixwînin ji xwe em heta hînî zimanê we dibin û gelek pêş ve diçin û em bi zimanê we jî fêm nakin hûn çi dibêjin yani ew ne li gora kultura me û irf û adetê me û çewra me û filanê me û bêvanê me ye û min got ewa tiştekî elmî ye xelqek wextê bi zimanê xwe nexwînî û li gora çewra xwe li gora irf û adetê xwe ew xwe yani xwendevaniya xwe pêş ve nebe ew mejiyê wan zêde naxebtê û nikarin welatê xwe jî pêş ve bibin mejiyê wan diçikê min got ev tiştê ez dibêjim elmî ye ez alimim xeyna من مارکسیزم و ملی مثلا ستالین خوانده بود یعنی من خوانده بود بیانه که ستالین گوتیه ستالین جی وقتی بیشه و لنینیزم به گریدایی بی و تشتکی راسته جی بجی مرود جی روتنه خودی هفته یک بریم خوانده بود یعنی او کتاب زونه گاده دستم من کاریاب گوتا وقتی مرود تشتک بزام بیشی مرود کاری مدافع که مرود نظامی مرود کاری مدافع جی وصایه او روز محکمه بود سيحب عبقاش دياربكر ياتو حميد قرخوش ورحمتي تو ناسكير هذا يجي تحسين كنجي براي تاريخ ابي قلتو وان فتنين لان طلبي وان فلان وجوات وسلاوي يجمراني بو
و یک جیش بو شمسی استاد بو خدای ناوی نای بیرا منها شمسی استای فارخنی یکی شاعری جدی که او یعنی شاعر مار دیاربکری اصلی خو ناوی آنا مش بیر کرد شمسی بلیه بو و شمسی ترزی شمسیه و نه ترزی شمسی ترزی شمسیه بو او تمام مروی ویات بو يعني مروی کی وید عبقاتش بو ویات بله سی عبقاتاتون حمید قرقوش قلت اواني اوي كو دبيجن على قيمه بارتيه بتنن واوي كو دبيجن هنا اوي كو قبول تكننا قبول ناكننا انجا مش كريمه خريواني كو قبول ناكن بردن شخوش بو ما بردان وفلان تحليه ونكر طلب نكر طلب وانكر شش كسا بردان ام بينش كاس مالوي ام حشت جلسه اتنا محكمه كرن وبشتي ما بردان ام لدربه من اوي خويا برواني خو من الدربه حاضر كر ومب اوي بقناه محكمه تطوان وتعهد لي فلان ويوان كون داجينبي بشكل مش جوان الشيء وقت ما ادم قيب پرندك مايه ثاني دناف سي 4 دقيقه تكاري بيجي مثلا هفته ويك تهات كرسانه باشور تو كيجان سريات كرسانه باشور هفته ويك تو خاص البدري ما هفته ويك هذا تزاني او تركيا باليوس حركتي فلان شيء وهركس رافيا دربه سعيد الشي جي رافيا اشتي سعيد الشي ازو درويش سعدوجي للطايدر يعني شلون السوري والسوري جي دربازي كردستان عراقي بون واس شوما مقرس شبان اري وكشتنا رحمتي سعيد او اشكربو ويقابي اجي شوما حاجي عمراني حاجي عمراني وركه از نزيك هفته رو جمام بله لباش شبان جي نزيك 20 رو جمام ودي سيما من شاخي اوتونوميا كردستان دكو بلا مصطفى شيوستان وحكومات بغداد استاندبو وكردستان كي آزاد وخوش ودلال هبود وي وقتی ده از کردستان باشور ما معمل و پاشه دست تو وگریا از مها ایلول ده وگریا و پشتی بیت حتی حشتی تو هر حشتی داد از پشتی وگریا حوالی من خواستم که ازیدی سیاست نکم چونکی اوی مجاف قطیا یعنی نه تکلی نه دیتنه مجاف قطیا من خبات بارتي تخصته يعني بتقول تشد بيبلا خبات بارتي ديمقراطي كردستان نسكني وماشي ووالد من جي بينوان فرابو شخوا فرايا يجي فرايا قلت تو هناك روني المال اخو باشا مقول از مال اخو تيرونم وجاري كديجي السياسه نبد زين اشكره انا كم انا بارتي سياسي بله وجوي رجعت ناكتينا چونكي قبل امروب كبد امرو جامك خدبي خو تكتبك درخست نوال سر ديروكا بارت ديمقراطي كردستان تركيا ازبري من 2005 ده دو حب كتابه وكر يك جي بروانيا مبو يك بروانيا بارت ديمقراطي كردستان تركيا يا 68 بو يك جي اتفاق كرد وعثمانيه ومولانا ادريسي بدرسي بله او بشتيجي والله دو سحب كتابه من دي دركتنا يعني يك جي دستانا برزانيانه او بحرف عربي لبر هاتنا شاب كرن يك جي باقي جي فولكلورا زركانه او جي لبر دريب عربي لبر شابينا باقي فولكلورا زركانه كو از آل شيروان وآل اوي بايقايا وكتابي كمن ديجي سر رحمتي شوكت بوزدمر شهيد تطواني عوقت شوكت بوزدمر برايم ابو بله او كتابي مدركتنا ما كتابي من البر شابي جلكر من بي 4 سال باشي از ناتم باشور و تو شولي مجيتنا بو مدواري فولخور و چيروكو ديروكو فلان جلك تشتا كر يعني دانه هبودو تو بيغمان تزوجي خانماته هي چند زاروكتانه ازبني نه زوجي من زوجان نه 15 سالي نه 15 سالي جنجمره خواستن نه سالي و 15 سالي دجي منو كشاوايك بهفر زوجان من فهم نكر نه سالي شو يعني از نه سالي بوم اشترى جن خواستن از 15 سالي بوم دعوتا مكرن زاني يعني نه من يعني نه زوجي من زوجان نه بينجي 8 سال زوجي يعني يعني مزوجان يعني از هفته و 3 سالي ما از 15 سالي زوجي ما با 58 سال
و الحمدلله دیا زاروکان مدینه خانم ساغه زاروکی من ششن چار کرن دو کشن و نویه مجی نهن خدایان بهله و مالا من الانکاریه مالا کره که من لانتالیایه یک لمرسینیه یک دیاربکریه یک تطوانیه مالا من الانکاریه و پنج و اجین حال هولیرم پایتخت کردستان گلک سپاس گوتنا داوی چند 10 ثانیه 15 ثانیه تو خواهد چه بیجی بری که از برنامه بگرم از خوازم ببیجم که ام گلک جروج تاری در کتناتنا ایرو بله و از هفته و 3 سالی ما و از وی 52 سالی که پشتی ملا مصطفى رحمتیش سوویتی زبری هات و حتی نها و مجادله کرده و کرده ترکیه و شهید سری چیا و اف مجادله های که کرده جبوی آزادی خواه جبوی رزگاری خواه کرنه از هیوی دارم که الحاشی نچی و روژه که زو کرد و کردستان آزاد آوا ببی و کرجی ده دنیای ده سر بلند بشین گلک سپاس که بشتاری برنامه بو برای تماشاوان ایجا ام گلک سپاسی کاک شاکر اپیزن بردکن که هات بشتاری برنامه بو حتی برنامه کدن بمینن ده خیر و خوشی